U General Secretary jongga United Democratic Party UDP u Dr. Jemino Mautho ha ka nyotari unai lor manta kasngi ulayathu ba ka UDP lambat ke HS PDP ke lapan pau ya ka jing persya jongga jingwan ke lintiral sya ka jalame glam katkum ke jinget hu ke jong u Dr. Jemino Mautho ba ka ne ka jing persya ka jong ke UDP bat ke HS PDP ya ka jingwan ke lintiral sya ka jala kalong namar ka sarkar jala kampat biang ki mechanism ban pet ngor ya ka jingwan rung be an ki bana bar jalam u Dr. Jemino Mautho ulapan paru ya kajing persya ya kajing thumu wan ra ya ki rel kit brio ne passenger train sya ka jala meglam Dengar kuat ban long very clear ya kini ban pensyai Ahmad Jongpi bahaka bide bat ke passenger train hi nakaliang jongi ke UDP bat ke HSPDP ngin persya ya kini ke passenger train but haka bide bat ke goods train pan nakaliang jongi ngin sahaban examine ngin sahaban keren tama ban ong ban poi hadu asulong ke ong ke BJP te ni haban perkhat sipo arpo sian chua nomor balai nomor ni haban petlut yaki aspek semua habaya dei bat ki rel kit mar u Dr. Jemino Mautho ulapan pau bakine ki rel kit mar kide ban long shwa tang hadu khana para om chiru shalong yaki marba mardi bakin wan sengni ke jelak jongi kanlong ka jingmen to yaki nong shong shnong jong ki brio ki jongi agane ke jelak jongi dia ngim kwa shu bakan don palat kata kajing pentut kajing pendik nakaliang jong ka sarkar Assam ke telara ka good strain ka wantang hadu khana pararu katahi kalabiang den rei ban ong ba ban wan shudu shalong ngi haban sung thu kan ga wei lada ka de ka good strain maknaru there are many aspects ka bangi haban consider mo ngi haban ya kren ya ka topography jong kan ka jaka ka jongi ni haban ya keren hakabai dibat ke environmental aspect ni haban ya keren hakabai dibat ke density of population ni haban ya keren bat ki wei ru let's say ki man kata ya ki nong shong shnong ke jongi mo bat ya ke imlang ka salang ke jongi ken habaya dei ba kajing te ya ke entry bat exit point ha ka jalla nakaliang u Dr. Jemino Mautho ula kentu ya menteri rang ba ka jalla ban pen state no ya ke ni ka kam ngila pen sngo yu ban pen state no mo ya ke jempen tray kam juga ni ke entry exit point because that is very important ladang ngimla ban pendam ikini mo nomor ngilai keren ya ke MRSSE ya ke dopo ngilai keren ya ke ILP ngilai keren si bon ke IKE nei dihendrai lada kam ton hi ka mechanism ke babiang dia kamlong kan ingi bangin chupelat lot kita ke IKE ki bawan sekali ke state ke jungi ka bamla ban long kan dia dena ke daw ba nakaliang jungi ngila price ngila impress yo chief minister ba ke sarkar baki dia ban le state no hakabai dia ke issue jongka jengwan rung kertap jongki beriu laba kumno ban safeguard and protect mo iki indigenous people jongka state ke jongi